ꯇꯝꯖꯔꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡ BJP na sasan taupa sahi ma mapung pharappaga mari lenana Chief Minister and Biren ngasi all as amadi orphan home le satuna mating pikre amadi megamata senabani singnaba mari police ne fare JSC na sanction number khongjang handokhe ISTV pawmeng tabiri sing taranok suboloina paw sanano pijre BJP na state asida lengak pasahi ma mapung pharappaga mari lenana Chief Minister and Birena Oles home differently able home amadi orphan home singda setuna asatha amadi sena sanana pirol singen thokre ngasi mongsangai Oles home BB Paul mental home luangsamam da leba Colonel Jyoti home amadi Dulalem da leba children home da setpagi khongsat da social welfare minister Nepsa Kibgyan KFNP digi minister Karam Syam amadi lenga sigi MLA kyana sarwaki Chief Minister na mongsang da leba Oles home da home adur leba ahal singna thengnari ba kolongsa da sing asi ko hanana athuba matamda toti sing pipeline yoholagani loinana anayak yawpa matamda lemna lupa lakh ani phawgi manung leba anaba sing yengna ba health card chu issue torgani loinana home asigi maintenance tawnabagi da mari lenaba ministry dagi pirakadaba lupa lakh 16 gi senpham chu athuba matamda ayaba piraklagani amadi home asida tha khodingi oina doctor singna laktuna ahal orba singbo haksang phibam yang sinaba government ki oiba formal order ma tholagani haiki hanjing gi karai sala chogni naisabi ni na naisabi bakang lai na lam sala chogdo sunate satpangam sunate adu di problem hoini amna simadi 25 tangai fadana asang pai tu koi lanai khaira su khaira puthoga namnuna samge sing soi pirani am ngasi dagi ha khudingi doctor nurse ha khudingi sida regular checkup langana ba is and every month ha khudingi regular checkup langana ba mai formal order oida thoke Tera children home luang samam leba Colonel Jyoti home da setlor matung da Dulalel da leba children home da pawmi sing unabama da Chief Minister na phongdo kibada state asigi oina helicopter ma thamna ba Ministry of Home Affairs na ayaba piraktuna athuba matam da state asida helicopter service leragani sa da center na humbudara manga amadi state na kunmanga puthokuna service tawudaruba helicopter asigi matakta flying ambulance amasu thamna ba health department na donor ministry da recommend tawkhre lenga asina local liba thabak sing asida miyamna thajaba thambiu lenga asina sahi mamphong pharakpaga loinana miyamgi damakta health education awana tarba miyam amadi differently able orba singi damakta mai pakna scheme ka paikhatpa ngamkhre BJP na lenga pa horokpada miyamna wasakiba thabak sing ngasi phawba mai pakna sangsin mangamli lakadaruba sahi singdasu lenga asina miyamgi seba mapung phana toba ngamnabagi damakta yaipa pawjil piki ba needy people singbu yokot pa je koi mathuk tabani na adugi mission na koi honorable MLA minister mayam ko satsobani mayam da aina muk request owning basi sumaina sahi ma hokibada awana like laira health ki scheme education ki scheme like laira basingi soinai basingi sumaina mating pangmang ngamjaba sumaina mathang sahi da su mapung phawsigi like laira mayam awana mayam needy people singi sewa tobong amna badugi blessing ado I mayam dagi Manipur praja mayam dagi nijari yesterday Home Ministry has sent a formal letter that they have approved for providing one helicopter for the state of Manipur. It will be under the schemes of 75 will be bear by the central government and 25% will be bear by the state government. For the moment, one is enough, I think. In another way also we're trying to have flying ambulance. That also is going on, and already health department has recommended to the donor ministry. That also on the line. But we're very lucky that at least we're going to get one as early as possible. Sarkibatang tariki numidang pung taramathoy khara helakpada yaripok top sing thagi nongpok ningthau panthoibi haraubagi lairoi numita tangkhul sariba mioi duda khongpak na kawi habigi maralda mioi khara na phubadagi lekhidraba yaripok top sing tha mathuk lakai dagi morang them megha miat ki matang da senabani singnaba mioi mari police na sarkibatang tarag homdoi da fare haina police na khanglakli makhoi singa dudi Purki Hongbam Raju Singha Saini Pumathoi Apopo Lekhidraba P Ibuhan B Singha Yaripok Lai Manai Dagini Konjangbam Nilakanta Singha LS
Nanausa say Kunmari Apokpa K Munan Singa Yaripok Tof Singtha Matakini. Maibam Zivan say Kunmari Apokpa M Muhindro Yaripok Tof Amadi Laisram Munal Mite say Kuntamato Apokpa L Pisak Mite Yaripok Top Singtha Pukri Sobama Paldini. Makoi Mari Ngarang Police na Chief Judicial Magistrate Infaliski Court Potolo Matunda Lali Batang Taramapul Fawa Police Custody Rimalo Takre. Pagalbamio Singasi Tasang Miat Asida Senabra Senador Rahabes Sabakang Mangamdri. Taudotugi Matanga Mio Kresu Police na Fagalaba Yai Haina ISTV News na Fongba Powerman Hari. Amarom the Jesina Maraleba Miapa Sing Putu Haina Sangsilapa Kongzang Handuk Lehaina Jesi Convener K.A. Tom So Singana Kangli. Laumi Sinmi Amadi Kongangi Miam da Science and Technology and Oba Wakalol Sing Season Handuna Hena Saukatpa Puranabu Pandamda Manipur Science and Technology Council Gi Tagal Pataleva Science and Technology Complex da Department of Atomic Energy Vava Atomic Research Center Mumbai Ge Technology Singi Display Amadi Disseminations Facility Center Ma Deputy Chief Minister Y. Joykumarna Hangdokre Taramuda Vava Atomic Research Center Mumbai Ge Technology Transport and Collaborations Division Ge Head S.K. Guptana Lusingba Scientist Team Mama Amadi Manipur Sarkar Ge Science and Technology Ge Secretary Nidhi Karsawani Su Sarwaki Master K Director T.A. Surendra Haikivada Center Asida Housic Technology Laire Entrepreneur Midi Tawai Yoba Muisingna Laina Hogadaba Asamba Technology Akne Haki. Some kind of season other labor later. I quite sure the Roman technology, Karina Karino, Chapchan, I got farmers in the Kanalani, I do farmers in Cinema technology, copy over the Kanta Kaival. Sigi technology know how she can't to develop on by I could socio-economic development. I could see the state economy is the Honaba Adugi, Pandam Matuki mandate to the Nagana, Masigi, Summa Facility Center. I could Pakali was in Masiki technology, Yamna costly or Mamma Tanga. I'm not the Yaudi. Deputy Chief Minister Y. Joykumarna Haikivada Mastek na Manipur Gi Lomi Sinmi Amadi Kongangi Miam Gidamukta Kanaba Paikal Liba Thorambo Tagat Fondoki Technology Sing State Governments Amadi Business Startup Program Sing Paikalapa Technology Sings Asigi Sinafum Oibayaba Agriculture Department Amadi PSAD Desu Sizinahanaba Togani Haiki. Seeing this thing, I intend to continue and to develop this relationship so that the state and the people of the state can get the benefit. For such an interaction, for such a forum, what is required we must also try to definitely I'll have more interaction with Director Mastik and Nidhi also. What is required is that we must first make the people, or rather disseminate to the people the importance and the benefits, what is there and what is good, what is required. If we also disseminate these things to the people, and particularly young entrepreneurs or young scientists or young people with science background, they will be very much interested and they would definitely like to come and take up these technologies on a small scale or on a larger scale. I think this is, in this regard, the technologies to which I have been just exposed would be very helpful for the state. Cookie Students Organization Sutter Hills na Prime Minister Narendra Modi ki concert boycott to Bugaluna Pung Taranito ki total shutdown ki Kongjang Sangsilagni Torbadu Manipur Sarkar na KSO gi Wafong Matangda positive response Pirpadigi Kongjang Handul Hari. Hozimaka Paukem Lakan Datenba Brematong say. Montessori is an education for independence, preparing not just for school but life. Likla presents JJ Montessori with trained and experienced teachers and a world-class infrastructure in Imphal city. JJ Montessori provides daycare, pre-nursery, nursery and kindergarten programs. For the first time in Manipur, MS Sophia Traders brings you Rail Star quality lubricants. Lubricants of all kinds of vehicles. Hydraulic oil, gear oil, brake oil, axle oil, coolant, bearing grease, etc. Now available at Rail Star Building, Langtaba Leb, Imphal West and at authorized dealers across state for a smooth drive. Baba,
Quick zone gidi Tata College di. Mambal sumapang kuding chamane yo sumang roy pista salaw na. Ado sumatakta superlink footing gi offer may among pili sidi. Tas electric run no sin bagum na yo tisin bayar. Dudi sanagi mohut yang na sinbayar. Combined tutorial for CBSE, the largest CBSE tutorial center in Manipur. Admission open for first batch, class 12 CBSE, 6 months advanced foundation course, class 9 and 10 CBSE, 6 months advanced foundation course, class starting from 15 March 2018, class timing 5 to 7 AM, 4:30 to 7:30 PM, van service, hostel available for boys and girls. For details contact Combined Tutorial Office, Sagolban Borang Lebek Bachin Bus Park. Hakchangi labor solve padagi producing aktaba, hakchang choktarba, tumba chaba yaraktaba, khong hama nungayaktaba singidabak, amatta ngaraba upaidi, Jolib syrup, amasun Jolib capsule with changi sinabiyo. Kanano? Kayo kayo biyo. Masipum na. Noy lebede gari han maga tong ngam drone. Khula laga tong ne khali ba namai doi kai dro. Senbun puthok lebedi ngam dra. Senbun puthok na lebe ngam dra su Imphal Finance salo. Ai jo han ba lei ngam dra Imphal Finance ge loan oine lori. Imphal Finance na nong mudi manung gari loan lobu ya tong chapa pizeri. Adom na pam mo khali gari kuding ma lobu be ya. Goods and Services Tax GST da register tawiraba taxpayer khuding makna matam chana GSTR 3B monthly return file tawiu February thagi GSTR 3B return file tawbagi aroiba numiti lakliba March kitang kundani sale changdana return file tawnabagi damakta Old Guwahati High Court Building North AOC Department gi Facilitation Center da lakpiduna return file tawiu Kanganjariba Department of Taxes Government of Manipur. Break matungda punopu taram nomuksari makadaba pausing Kerala da private company ma dathabak toba Kangpokpi district manung senba Kethel Manbidagi Sadgowlands Kibgen Kowa sei kunithorom shurba mioyema haukiba tang taramathoida Kerala dagi mayumda tholakpada matangi numit tang tarani thoida Tamil Nadu gi mafam amada siduna leramle madawkram na mahak sirambano haiba sabsaba khangmngamdri tawdosing matangda Tamil Nadu gi police station da complaint tawkhre asiba haksa ngasi Imphal port lagni Nomagi tongan ba gari masing hengalak na traffic police na miyam na chachok chasin tawbada control tawna bahona bada awabam oire miyoy kya dasu gari masing hengalak pa sin kunungsar ba kya may unhale hinamas de report ma Manipur da noma kangdana gari masing hengalapagi matungina traffic jam su nongmagi asum hengalakli Hiramasigi matangda public na kari mot phongdoknarakpage haibadu amukang taminasi Zebra crossing da di khamjan garno na haiba leibne do mayam chi kai hai tare koi ju kamudi kangje traffic rule na hai ji da koi mayam puna phajana follow dongna raga di adum kai hai tare afa ma dum ora kadra na kan hai tare traffic police singje magi mathau je moisu mathau tawjari bani boko moisu yamna warangani traffic ki rule ji lei haraga jo kai Manipur gi gari pai ba mayam sin masigi rule mayam se loina nga aga chatte ba Zebra crossing jeng ngana khoi wa se tai ja wa de phana yami hai bi kan de sigi dam ko matang de hai jo re taksil ani na amai tong da khoina hai bi aba hai ikai bina handoki di khara sangjam jawi liap tu lebe makhan ma theni je Zebra crossing ge yang wai ko ngana ba sigi ju wa ri Praja singi bhab tabasu wat pasu khara yauri aduga sarkar gi policy program na soiri gari gi parking na taisa daba khudam moira I samong asimak laksabada mafam sida aina tongjare ba gari si khami khamaga passenger mayam kumbada police na magi sodu lothokpi gre hauji ma masi mafam sida khamba ya de hai makhoi da sawa mayam mayong nei kadai da park tawgada ge hojik lakli ba wafam asi traffic police amadi public ani gi marakta achauba ahoba ama leiba uri
गाड़ी मैम से हेक चट लोइजबा खोंग चटजबा अखोइसे तंगाई फदबा अथुबा थबक लेबसे चटपा याददना अदम लेपगा लेनेबा अदगी मदुदा चटछलुरगा गाड़ी यांगना थरप गाड़ी मैम अखोइदा खुदोंथिबा थोकद्रा सोकद्रानसु पाखतपको अदो यारगदी अखोइ मणिपुर की ट्रैफिक रूल से खोंग चटचरिबा अखोइ मैम गिसु येंगागा खितंग सेमतोकपा पामे ऑक्टो रिसोर्सिंगना पब्लिक सिंगी अथु अगाई मतेंग यामना पांगलबसु मसेना ट्रैफिक जाम थोनबगी अचौबा मरम अमसु ओइरी मखोई की मफम चाबो पार्किंग अदुगा कदाइदगी कमदौना हाइरिबु रुचि सखदगे हाइबसे सरकार की माइकेदिसो येंसिन ट्रैफिक पुलिस ने अवेयरनेस पीबा वाटपगिरा नत्रगना पब्लिक ना खंगना ट्रैफिक रूल थुगाइबदगी थोक्लरिब्रा हाइबा असि नैनबा अमा मथौ तारी वीडियो जर्नलिस्ट अबोइगा लोइना बेबिता असांगबम ISTV न्यूज बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की मनुंग सनबा केनोदा लेबा लाइनिंगथौ लम अहिंबगी संगलदा सही खुदिंगी लेप्तना पांगथोक्तुना लाक्लिबा सजिबु नोंमा पानबा नुमित्ता अफबा महिरोय अमदी थोइदोक हेंदोक सानोरी सिंबु पुनिंग थौगतपगी थोरम हंदक सहीगी सु पांगथोकना सेम साब लोइख्रे हानगी कमिटी की प्रेसिडेंट W होमेश्वर फोंदोरपदा स्टेट के थाकता मही मसिंगदा मकोंग मथंग तारबा महिरोय सिंग अमदी साना खनबदा नेशनल अमदी इंटरनेशनल की थाकता सरुक यारुबा सानोरी सिंबु पुनिंग थौगतपगी मरोइबा थोरम अमा ओइना पांगथोकदरुबा असिदा मियामना सरुक याबियु लाइफमलैंड असिदा पांगथोकदरुबा नाट की ओइबा थोरम कयादसु पुनिंग थौगतपिननबा आर्टफिल तोरले पाखुतना लापा कनो दलेबा लाइन थौ लम हिंबगी हाइकल लेकत तंबा लोइनाना सात्र साथी सिमु पुनिंग थोगपा अमसु नेशनल अमसु इंटरनेशनल थाक कनो ग्राम पंचायत की ओइना स्पोर्ट्स ता गोल्ड मेडल लोपा अदुंबा नेशनल की सानरोसिंग अमसु तोंगान तोंगान बहिरमदा नेशनल अवार्ड फंगपा अखोगी ग्राम पंचायत सिगी अदुंबा मियोसिंगा अखोइना मेटर्स अवार्ड पीदना अखोइन इकाय खुमनजबा दो अखोइ हंतक जहिगोना लागिबा तंग 10 ga 9 नोंमाजिंग नुमित असिदा लाइन थौ लम हिंबा सुमलबा कैनोगी लाइफमने लसे पांगथोक जरगनी लोइसलपदंग सिगी मुरोय पाउसिंग अमुकना पिजरे बीजेपी न शासन तौर पर सही मपुंग फारपग मरी लेना चीफ मिनिस्टर एंड बीरेन ngasi ऑल एस अमदी ऑर्फन होम दिसतुन मतिंग पिखरे अमदी मेगामियात सेनाबनी सिंगब मियोय मरी पुलिस न फारे जेसी न संगसिलम खोंगजंग हंदोखरे Hoje Paulo de ISTV NETWORK Paulo matang sloisire ming tabi puno pomo kana krom jare